sul quale da ste tražili šut za 3 poena, naravno su tražili pas interior, ali je odbrana u brani. Ili mi nešto nismo dobro radili. Ali moramo prvih 8 sekunda da napadamo. I ako ja sad ja nisam mogao tamo da gurnem loptu i da završim košem, ja ću da izdriblam loptu i daću njemu bilo kom igraču. Nije bilo kom igraču. Vamos. Vamos. Bloqueo. 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 Pasar. Backdoor. Backdoor. Stop. Bomba. Primero es backdoor. Ok. Backdoor. Segundo vez. Segundo vez. Backdoor. Backdoor. Y sada balón. Y otra vez. Con uno. Pilota, un'altra cosa sta. Empezamos con uno. Hem començat amb l'1 y acabamos con uno. Estem acabant amb l'1. Uno. Balón. Pilota. Znači, može da odigra ovde. I pots passar aquí. Ok. Može da odigra ovde. Pots passar si vols. Ne može da duži tamo. No hi ha passa, no hi ha passa. No hi ha passa. I idemo sad ovde u Tikerov. Vas, cap allà. Tikerov. Juguem Tikerov. Tamo nek ide corner. Može tako. Stop. I sad Tikerov. Može Tikerov. Pots jugar Tikerov, que és cap a dins. O pots jugar Tikerov, que és cap a fora. Ok. Ajde, pokaži da mu da ovde pokažemo. Juguem a Tikerov.